سلام تخطات نايز channel كما يتخون تصبوك تكون ناي وتر تمنيت نايو لومي أقد السزينات تهزنا لكم قريبنا لنا أكسام مودا تامسانا تنحو لايك قبرو شير قبرو نايز channel دما دقفكم ما يتوحدنا بلنا ناي لومي مساتن دراما زملو تحستون كن قبر لكم هنا unfortunately لاب زمان دونالد ترامب دراما مليش لزخوني كل عين الدراما مجمريا كنتي حدا غنيا دراما انا يكبينا زلو بوك نجمر ليتس جو دونالد ترامب فلاديمير بوتين ازي كم زنصرصرن حدا غنيا وسانه كوسن كم زخل قريبو خم زلو يزنقر زلو what's going on مجمريا اسكم زعبا تقينا. Shifting focus for now, a whole new nightmare unfolding over Ukraine's skies. In a single week, Russian forces have unleashed over 1,200 drones and nearly 1,000 bombs, with the death toll climbing to at least 13 and 67 civilians injured, including children. And now, Ukrainian intelligence has pressed the alarm button, warning that Moscow is poised to unleash 1,000 aerial weapons every day. Take a look. زين نسمعوا زلنا نمسمعوا نمرعيون كبيد زخوني زرباينا نسمع زلنا انتهى يوم زبل زلو راشا وتهدروا عقمناتا امنا نحيي لي يمت كم زلون يوكرين دما كاب كتقوا طرت خل العلي ان خونا يمت كم زلو يمتنغرو زلو تاي مالتي زي اب وشت صوم كبابي شحن 300 درونات كم استوقساتي زنقر زلو كم دما بما يتقصر ميسايلات مالتي ازخا بزح ريبورت كوس جمير له راشا كم يجرا كنزي أسوار أبسمنات النافرهيت كنت كستغلال لازبل بزح تيور له جزين ترى بخمسة الكم يمس چاينا كتحزوا جميرة مالو نا چاينا حبوا إيد كم زلو كزارب جميرة مالو حفشة يوكرين جد ما درجة نمعتي كتاب شح درونات كسدل تخل تقول خم زلو راشا نبي يوكرين يزبال زلو سلزي يوكرين دما completely destroyed جبرالا مستي اير ديفنس سيستم ጸገማት አጋጥሞ ዘላ ዩክሬን ነጥብኮት ተጠቂሚ መስለን ዶን ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ዩክሬን ዝበሃል ሓመዱን ላዕሊ ይገብረሎ እዚ ማለት እዚ ምስቲ ብዝሕ ድስ ዝተቁሶ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ዝሓሸ እዩ ምስቲ ብዝሕ ዝተቁሶ ዘሎን ዕቤት ናይቲ ደብዳብን ክትርኢ ከለካ ግን እዚ ማለት ግን ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይ ዩክሬን يدمسسو خم زلو مقلاع زليه مثلا معناته زتكوس زلمبر قلم كم زي عينة ريبورت خمت زغلو 700 تاويت يوكرين أمكناتو 800 تاويت أمكننا 600 تاويت أمكننا يبلون يربناو not anymore ريبورت كندي كم زم كانوا نايقلصون يم زلو بخلا زال 4 their defense system نا يوكرين تداخل مسلو زلو دارقا بمولو تتتكوسي علاماتاتو يحرم على مالتي ويون زبات حق فعلناتو زخا يوكرين complete destruction كابتك أدم زنبرتو بس كده ده ملكة كم تدمسسي قبرالو دونالد ترامب لنكنه ناين صرصرو بزح فيديو غيرلو دارغا عابي ازاربن درامان كوينلو عبيتو سانتات كابوخ مصخم زخولو دمايز نغر زلو what exactly is happening اسكه مجمريا let's listen abzi Donald Trump ab live كزارب كلو صيوم منيرو thrown at us by Putin. For you want to know the truth, he's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Do you want to sanction? Lindsey Graham has a sanctions bill on Russia. Do you want him to move ahead with that? Yeah, I'm looking. The Senate is passing and passed a very, very tough sanctions bill. Yeah, I'm looking at it. Did you sign that? It's an optional bill. It's totally at my option. They pass it totally at my option and to terminate totally at my option. And I'm looking at it very strongly. CNN's Kevin Litt. So come through with لهم مس بوتين زي حسب كل نجر كنت مخانون أبانا بوتين ناي بحق زي من كوين رقيبيو نابل نانتر صري دونالد ترامب زعرب زلو زعبا بوتين for whatever reason انتهيتو مغنياتا فلتني soft spot هلاتو قبل بوسي فلوي بوت هلو بوتين I don't know كابي ما تيزو black mail تسلو زغونا دي سلو فوتو دي I don't know زعبا بوتين حما غاي زعربني سبزي ملحسو نخالع حما قطر حدا خد كون كلا بوتين كتبصح كلا لكتيا تا ملحسناتو anyway لما جمريا أبزجي زعبا بوتين دفار ضرباتات كزارب جمير له نسلما بوتين كله بعفوك زارب كله نايس زرباي زارب تعم زرباي زارب أب جبرجن بفتهم مزوز قادو أكيدا يبلون أبزوانزي سلزي قدا كاب أمريكا دونالد ترامب كسب زمت زغون يكون حدش قدا نابل علي راشا أي وردن يروح جگن حدش قدا أبت سنة فلور زور هالو قالوا كابتن كان صلاه راشا كم على ليزني جراهام ديغل زبال كموم زعما سولت وور هوكس بلوم ناي كوينات دقفتن غوسغوستن ابلع راشا صنوع قدا توسخ نخجبر
ሓሳብ ነይሩ እዩ ስለዚ ከም ኦፕሽን ይርዮ ኣለኹ እናብ ገጽና ክንከይድና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ማዓቢና ኣብ ርእስና ሸይሸይሉ እዚ ዓይነቱ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ል እዚ ውግእ እዚ ሓደገኛ እዩ ናብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል ንብል ኣለና ግን እቲ ካልእ ድማ ግምጥል ኣቢልና እንተሪእና ኣሜሪካ ብዘይ ኩናት ክነብር ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ንሱ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኣሜሪካ ካብ ኩናት ጠጠው ክብል ኢልና ጋራንቲ ክናቱ ንኽእል ኢና ዶናልድ ትራምፕ ድማ I'm telling you this today ብዝነፅረ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ንዓና ነቶም ብርሑቕ ንሪኦ ዘለና ከም ከብዲ ኢድና ንፈልጦ ኢና ኢሎም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ከም ዝጠለመኡ ይክብሉ ከለዉ ከስማዓኩም እየ እዚ ሰብ እዚ ኮምፕሊትሊ መንገዲ ቀይሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሰላም መራሒ እዩ ናይ ከምዚ ዝበሃል ዝነበረ ኖ ቦይ ዲስ ጋይ ተሸይጡ ዘሎ እዩ ከምቲ ጆ ባይደን እንታይ ይብልዎ ነይሮም ትፈልጡ ዶ ጆ ባይደን ንሱ ዲ ዘመሓድር ዘሎ ወላ ናቱ ኮፒ ንዶናልድ ትራምፕ ካኹም ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ምክንያቱ ዳርጋ ዝበዝሕ መብፃዕታት ናቱ ኣብ ውሽጢ ሕደ ተዋርሕ ጠሊምዎም ነቶም በይዝ ናቱ ኣንፃሮም ክዛረብ ከማን ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ምስ ኩላቶም ተባቲ ከሎ ንዑ ከርእየኩም እየ ስለዚ ዋላ ምስ ፑቲን ተተባሰ ወይ እውን ገለ እቲ ኩናት ጠጠው ከብለ ዝብል ዝነበረ መርገፂ ተቐይሩ ናቲንግ ሰርፕራይዚንግ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እስራኤል እዮም ዝዝውርዎ ዘለዉ ናይ እስራኤል ሓይሊ ዝዝውሮ ዘሎ ሕጂ ድማ ብወግዕ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እቲ ቀንዲ በይዝ ናቱ ድማ ክፈርስ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ማጋ ዝበሃል በይዝ ናቱ እቶም ዓበይቲ ደገፍቲ ናቱ ሓደ ብሓደ ኣንፃር ደው ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ሓደ ብሓደ ዝብለኩም ዘለዉ ስለዚ this is going to be very very interesting ነዚ ነገር እዚ ከጋጥም ከሎ ክንሪኦ ኢና ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ መመሊሱና ገለደይ ክኸይድ Looking at it very strongly. CNN's Kevin Liptak is joining us now to talk more about this. What's interesting, Kevin, is that yesterday the president announced these plans to send new defensive weapons to Ukraine. And in that same cabinet meeting that Kristen was just talking about, he talked about his displeasure with Russian President Vladimir Putin. Again, kind of moving away from where his base is on a lot of this stuff. And moving away from where he has been really for the last 10 years. When you think about Trump's relationship with Vladimir Putin, it's one of the most fascinating relationships in the world. And for so long, Trump has taken this conciliatory approach to the Russian leader. That is changing very, very quickly. And you can hear President Trump growing more and more upset with Putin as he rejects his overtures to try and bring the war in Ukraine to an end, but also as he ramps up his attacks on Ukraine. He's also massing troops in the north of that country, really sort of putting back into Trump's face his efforts to bring about peace. Today, I think were his strongest comments ever about Putin. Listen to what he said. We're not happy with Putin. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ነገር ካ ክርአየኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ኣመና ከም ዘንፀርፀረን ኣብ ፑቲን ዝነበረ እምነት ከም ዝወደቐን ኢና እናበሉ እዮም ትዛረቡ ፀኒሖም ብሕፅር ዝበለ እቲ ዘገርም ግን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ኢልናኩም ዲሞክራትስን ሪፐብሊካን ሽም ጥራይ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ኩሎም ናይ ኩናት ናይ ዕግርግር ናይ ሽግር ፓርቲዮም ሓንቲ ፓርቲ ድማ እዮም ፍልል የብሎም ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ቻነላት ናይ ሚድያ ኣሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃል ሲኤንኤንን ፎክስን ክልተ እዚ ኣብ ሓደ መኣዲ ክበልዑ ዘይክእሉ እዮም ሓሶት ኩላቶም ኣሕዋት እዮም ሓደ እዩ ድማ ዕላምኦም ክነግረኩም እየ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ናይ ኣንፃር ራሻ ጠጠው ምስ በለ ብምሉኦም ሓደ ዓይነት መዝሙር እዩ ዘለዎ ስለዚ ብምሉኡ ድራማ እዩ ዊ ቴሊንግ ዩ እሱ ድራማ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ድራማ ግን ብፐርፌክሽን እዮም ዝፃወትዎ ስለዚ ኣብቲ ድራማ ዝዋስኡ ዘለዉ ንባዕሎም ይዋስኡ ከም ዘለዉ ይፈልጡ ድዮም ኣይፈልጡን ካልእ ኣርሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ወነንቲ ናይ ሲኤንኤንን ናይ ፎክስን ግን ይዕሩኽ እዮም ሓደ እንተደይ ኮይኑ ይዕሩኽ እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ንሓትቶም ዝናቆቱ ብላዕሊ ግን ናይ ሓደ ኣጀንዳ ዝሰርሑ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ህዝቢ ድማ ቤላ ገይሮም ከም ዝፃላእ ገይሮም ዕላምኦም ንካሃሮም ይጥቀምሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ፑቲን ብምዃኑ ኩላቶም ቶም ሲኤንኤኖም ኤምቢሲኦም ሲኤንቢሲኦም ኩሎም ንኩናት ኣንፃር ፑቲን እዮም ኩሎም እዮም ካብ ኩናት ዝደልዩ ናይ ሰላም ቻነል እቲ ኩናት ክህሉ የብሉን ዝብል እቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ጥራይ እዩ እቲ ኣብ ዩቱብ ኮይኑ ኣብ ካልእ ፕላትፎርም ዝዛረብ ንሱ እዩ ኩናት ዘይደሊ ምክንያቱ ኩናት ናብ ካልእ ሓደጋ ክኸይድ እዩ ዝብል እዚኦም ሜይንስትሪም ሚድያ ዝበሃሉ ብምሎም ቢቢሲኦም በሎም ጅን ዕፍሪቶም ኩሎም ናይ ኩናት እዮም እዚኣ ጥራይ ክትርዳእኩም ዘለዋ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ኢና ንሪኦም ሲኤንኤን ንኣብነት ቀንዲ ፀላኢ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ሕጂ ግን ተሓጒሶም ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ኢዱ ክእቱ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ከሶም ኩናት ፈትዮም ሞ of course ነቲ military industrial complex ባህልቲ ሚድያ ብኦም እዩ ዝቋዓፀ ብድሕሪ መጋረጃ ናይቶም ኩናት ካምፓኒታት ቀንዲ ኣበርከቲን ወነንቲ ናይቲ ሚድያታት ስለ ዝኾኑ I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now because he's killing a lot of people and a lot of them are his soldiers and their soldiers mostly and it's now up to 7,000 a week and I'm not happy with Putin. We get a lot of thrown at us by Putin for you want to know the truth. He's very nice all the time but it turns out to be meaningless.
كم تريود لهم كم زحرقة أكتس قبر زلو كم حريقوخ ونغليو جن بوتين there is nothing on earth you can do قد ما خازنا برون سخان زي قبر كمان يلن جن again عدش برتع زخونة أطوار نايم حجاز تخلو كم زلون أتنبيه له أبزي كنسمعنا خلينا كنتحازلكم من كل story. In a surprise move, President Trump now says that Washington will be sending more weapons to Ukraine. Just days ago, the U.S. said that it would temporarily stop some arms from going to the country. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons, primarily. كم تريد لهم back to square one يبلو. نابتاناي قدم تمليسو እንታይ ይብላሎ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ዩክሬን ክንሰደድና ይብላሎ ስለዚ the war is becoming even more furious now ሕጂ ኩናት መሊሱ ክብርትዕዩ ሓያል ክኸውን እዩ እቲ ምቅርታል ምጥፍፋእን ድማ ዝበርትዕ እዩ 3 ዓመት መንፍቕን ገይሩ ዘሎ ኩናት ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ታይም ኣውት ወሲዳ ነይራ ዝርከባ ኣፅዋር ድማ ናቡ ክጅልቦ ክትፍትን እያ and Ukraine Russian another ማለት እቲ ኩናት ሕጂ ካብቲ ሕጂ ዘሎ ክብርትዕ እንድሕር ኢልናሲ የፍርሃካ ኢና በይቀፅእ ከይትኽእል ከም ዝኽእል ናይ ብሓቂ ኣብ ኤሮጳ ዘለናሲ ደቂስኩም ኣይትሕደሩ እዩ እዚ ምክንያት እንደ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ ካብዚ ኤሮጳ ንክወፅእ እዚ ማለት ኣብ ስዊሲ ነቶም ሲንግል ዘለኹም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ነቶም ሲንግል ዘለኹም I don't know ማለት ስራሕካን ሂወትካን ከቢድ እንድዩ ክትወድር ግን ኣነ ሲንግል እንደዘሎ I wouldn't be in Europe ምስቲ ዘለኒ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ኤሮጳ ምህላወይስ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ኣይኮነን ግን እንተ ወሊድካ ደቅኻ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ እንተኮይኖም you are very restricted ዝተኣሰርካ ኢኻ ነቲ ሲስተም ንዓታቶም ሂወቶም ፋሕፋሕ ክተብለሎም ኣይደልን ኢኻ እምበር ሓቂ ንምዝራብ ዕድል እንተለካ ኣማራፂ እንተለካ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ተረጋጊእካ ክሰምዖ ዘለካ ዘረባ ኣይኮነን እዚ ብፍላይ እዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ናይ ብሓቂ ኣሻቓሊ ዘረባ እዩ ኣሜሪካ ኩላ ኣፅዋራታ ክትእትያ እንድሕር ተባሂሉ ኣሜሪካ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋራና ተወደይ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ትክትእትዎ ትኽእል ሓደገኛ ኣፅዋሪ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ኩናት ቀልጢፉ ክቕይሮ ዝኽእል ቀልጢፉ ዝቕይሮ ዓውደ ኩናት እንድሕር ክትጥቀም ፈቲና ድማ ራሻ ከምኡ ዓይነት ገጅፍ ኣፅዋር ክትጥቀም ክትፍትን እያ እንጌስ ወይ ቀስ ብቐስ ናብቲ ኒኩለራዊ ኩናት ዝበሃል በዚ ኢኻ ተኣቱ ብከምዚ ኢኻ ተኣቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኒኩለራዊ ኩናት ዝብፃሕ መዓስ እዩ ሃገራት ሓንቲ ሃገር ስዕረት ከጋጥማ ምስ ጀመረ እዩ ቅድሚ ሕጂ የጋጥመን ግን እቲ እንኮ ፍርህ ዘሎ ራሻ ክትሰዓር ተጀሚራ ወይ እውን ኣሜሪካ ክትሰዓር ምዃላ እንተፈሊጣ እሞ ክትሰዓር ተደይደልያ ሽዑ እቲ ናይ ኒኩለር ኩናት ዝጅምር and that's where we are heading now እቲ ናይ ሰላም ተስፋታት ከም ዝተፀንቀቐ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ሰምዖ ኣለኹ so the next step is ነቲ ዓውደ ኩናት ከነበርትዖ ክንክል ኣለና እዮም ክብሉ ከበርትዕዎ ተኮይኖም ራሻ ድማ ከበርትዕዎ እዮም and እቲ ምብርታዕ ናበይ መወዳእቱ ክኸውን we don't know ስለዚ this is going to be very serious ቀሊል ነገር ክኸውን ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኣለና ኦልሬዲ ንጹር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ቀድሚ ምምፅኦቱ ኩናት ናብ ሓደገኛ ደረጃ በፅሒ ነይሩ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ቀፃሊ ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ምንቅስቃሳት ንርኢ ነርና ስለዚ ካብኡ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ እቲ ዝነበረ ረስኒ ህድእ ኢሉ እቲ ኩናት በርትዑ እዩ ግን እቲ ሓደገኛነት ናቱ ጎዲሉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኢደ ይሕውሰሉን እየ ስለዝበለ ፑቲን ድማ ንዘለንስክን ነቲ ዩክሬንን በቲ ኖርማል ዓውደ ኩናት ኮንቨንሽናል ኩናት ዝብልዎ ብኡ ክስዕሮም ይኽእል ኢሉ ስለዝኸደ እቲ ናይ ኒኩለር ምንቅስቃሳት ዕረፍቲ ረኺቡ እጂ ግን ናብኡ ገፅና ክምለስ ምዃንና ድማ ንርኢ ኣለና እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ህልኸኛን ዕቡይን ክዕወት ጥራይ ዝደሊ ሰብካ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ናይ ብሓቂ ኣብኡ ገፁ ከይዱ እዚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ጆ ባይደን እኮ ካብኡ ናብኡ ይፈርህ እውን ነይሩ ንሪኦ ነርና ክማታእ ከሎ ብዙሕ ግዜ ዝቐትል ነይሩ እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ቀሊል ሰብሲ ኣይኮነን ስለዚ ኣከም በፂሕና ናይ ብሓቂ ዘሰክፍ እዩ ግን again hey there's not much we can do. But in Ukraine, this news is being met with a high degree of skepticism. Trump has made a string of U-turns regarding his support for Ukraine and has repeatedly praised Russia's president. In principle, we shouldn't rely so much on the U.S. Weapons are weapons, but much of the territory was liberated by small groups. It's just good planning and a lot of hard work. I'll tell you one thing. I don't trust him. I didn't trust him during his first term, and now even less so. Because nothing he says matches his actions. He cooperates with Putin, and that's the truth, unfortunately. So you're skeptical? Yes, I don't trust him at all.
I consider the US to be an unreliable ally for Ukraine, completely unreliable. It has already become a meme on all social networks that we can't count on them. And Trump says one thing today and another tomorrow. ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ህዝቢ ዩክሬን ምስ ሓተትዎም እዚ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓቃውዮም ድማ ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ፈፂንካ ክትኣምኖ ትኽእል ኣይኮነን ሎሚ እንታይ ሓደ ነገር ይብል ፅባሕ ካል ይብል ስለዚ ነዚ ኣሚንካ ምዚኦም ተረጋጊኻ ክትከይድ ትኽእለሉ መንገዲ ከቢድ እዩ ዝእመኑ ሃገር ኣይኮነን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝእመን ሃገር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወል ኣብዚያ ሳይተጋገየን ኣሜሪካ ትእመን ሃገር ኣይኮነት All right, I want to go now to Marina Marone. She's a military analyst in the Defense Studies Department at King's College London. Marina, ናብዚያ ፅንሄ ኢላ ክመልሰኩም እየ ፎክስ ዝብሎ ዘለካ ከተተሓዝወት ሚድያ ሓደ ምዃኑ ክትፈልጡ General Jack Keane, Fox News senior strategic analyst, former vice chief of staff of the Army, chairman of the Institute for the Study of War General. Good to have you here. It's been very interesting to watch the president evolve on this issue as history has played out before us here. And you think back to the Zelensky meeting in the Oval Office, which we have some images of. Very, very abrasive discussion between the two of them, very honest, very forthright. Then just a few weeks later, on the right-hand side, you see them meeting at the Vatican. And እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ልቢ ምምላሱ ናይ ብሓቂ ከም ዝተሓጎሱ ናብ ልቢ ምምላሱ ማለት ምስ ዘለንስኪ ምዕራቁ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ባእሲ ጀሚሮም እናተቀያየሩ ይኸዱ ከም ዘለውን ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዘለንስኪ ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘለውን ኣንጻር ፑቲን ንክኸይድ ድማ ትምኒቶም ዝነበረ እዩ and then now it's getting there ስለዚ ሕጉሳት እዮም ዘለዉ Now you have assurances of more weapons for Ukraine, General, and a real change of tune towards Vladimir Putin in terms of whether or not he can be dealt with. What's your take on all this? Yeah, well, I think the president came in. I mean, I had a conversation with him down in Florida 4 days before the inauguration, and certainly it was very clear in his mind, that he wanted to get involved in both wars and bring them to a conclusion. And certainly he felt he had a relationship with Putin that would add to that, given the work that he had done with him in the previous administration and the contact he had maintained with him in between administrations. But, I mean, what has happened here is the Putin that he's dealing with today is not the Putin he was dealing with in the first administration. This is a wartime commander who staked his entire presidency on toppling Ukraine and doing it quite handedly. And they made a major... Sometimes ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኩሉ ግዜ እቲ ምክሪ ንፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ዝወሃቦ ዝነበረ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢዱ ክእቱ ኩሉ ዝከኣሎ ንክገብር እዮም ዝመክርዎ ነይሮም ብየማንን ፀጋምን ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብቲ መጀመርያ ምስ ፑቲን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዝነበሮ ካብ ቀደም ማለት እዩ ካብ ቀደም ምስ ፑቲን ፅቡቅ ዝምድና ነይርዎ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ፕሬዚደንትነቱ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ኮንታክት ከም ዝነበሮን ብኡ ቀፂሉ ድማ ዋላ ኣብቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዘይነበረሉ ኮንታክት ከም ዝነበሮ ተመሊሱ ድማ ነቲ ዝነበሮ ኮንታክት ተጠቂሙ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝዛረብ ነይሩ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ኩሉ ፈተነታት ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ዝተገበረ ትርጉም ከም ዘይነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ ብሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ናብቲ ኩናት ኢዱ ንምእታው ኩላቶም ዞም ጀነራላት ዝበሃሉ ናይ ቀን ኣሜሪካ ብጀካ ኩናት ካልእ ቋንቋ የብሎም ኦፍኮርስ ንበዓል ማርቴሎ እንታይ ይብሉ ኩሉ ፀገም ምስማር ኮይኑ ዝረኣየ ኢሎም ማርቴሎ ጥራይ ተሰኪሙ ዝኸይድ ርእሲ ማርቴሎ ዝኾነ ሰብ ፀገማት ኩሉ መስማር ኮይኖም ስለ ዝረኣይዎ ማርቴሎ እንታይ ዝገብር ምስማር ተር እዩ ሃሪሙ ውሽጢ ክእትዎ ጥራይ ዝደሊ ስለዚ እዞም ናይ ኩናት ጀነራላት ድማ ሰላም ዝበሃል ስራሕ ኣይኮነን ንኣታቶም ኩናት እዩ ስራሕ ንኣታቶም ስለዚ ኢራን እንተኮይኑ እዚ ጀነራል እዚ መፅእ ህረምዎ ዩክሬን እንተኮይኑ ንዩክሬን ዕጢቕኩም ንራሽያ ህረሙ ኤቭሪዌር ብኩናት ጥራይ ክፈትሕዎ እዮም ዝፍትኑ ኣሜሪካ ድማ ብኩናት ምናልባት ክድብድብ ትኽእል እያ ግን ዝፈትሖቶ ሽግር የብላ ብሰላም እዩ ዝፍታሕ ኩነታት ግን ኣገይን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ እቲ ናይ ሰላም ዝበሃል ዲቤት እናሞተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሞር ኣብቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ጥራይ እዩ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ is fully in war ቋንቋ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ሙሉእ ብሙሉእ ዶሚኔት ገይርዎ ኣሎ ካልእ ኩናት ግን ኣለዋ ውሽጢ ሕጂ ናብኡ ክንሰግር ኢና እቲ ናይ ፖለቲካዊ ኩናት ምስቶም ደገፍትና ተፈጢርዎ ዘሎ እዚኦም ቶም ቀደም ደገፍቱ ዘይነበሩ ደገፍቱ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣይሰምዓናን እዩ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ነቲ ቦታ መንትሶም እዚኦም ናይ ኩናት ናይ ዕግርግር ናይ እስራኤል ኩላቶም ዘበሉ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ሶም ጥራዮም ተሪፎም እቶም ካልኦት ኩናት ኣይድልየካኒ ናይ ሰላም ፕሬዚደንት ኩን ኢሎም ናይ ሰላም ክኸውን እየ ስለ ዝበሎም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ድማ ኩሎም ቀስ ብቐስ ካብቲ ዙርያ ናይቲ ፕሬዚደንት የለዩ ኣለዉ እዚኣ ድማ እታ ቀንዲ ሓደጋ ዝብለኩም ዘለኹ ዶናልድ ትራምፕ ኣላይ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ንምፅራፍ ይኮነን ኤቭሪባዲ ኖውስ ዳት ዶናልድ ትራምፕ መፅሓፍ ኣንቢቡ ምክሪ ዝፈልጥ ሰብ ኣይኮነን ወይ እውን ሓደ ሲሪየስ ኮንቨርሴሽንስ ዝሰምዕ ሰብ ኣይኮነን ትዊት ሓፂር ዘረባ ሓድሽ
تلفزيون شو اب فوكس تزاربو كومنتري نوعتات يدسمع حصير تراي كسمع زغل كم زناي تيك توك جنريشن عينت يو دونالد ترامب يمزلو دونالد ترامب ናይ ነዊሕ ኮንቨርሴሽንስ ወይ ከዓ መፅሓፍቲ ኮፍ ኢሉ ኣንቢቡ ፊሎዞፊካል ነገራት ከንብብ ዝኽእል ሰብኣይ ኣይኮነ ናይ ሪያሊቲ ሾው እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ኣብ ጥቅኡ መን የማኽረሎ ኣመና ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ሕማቕ ሰብ ተማኺርዎ ጠፋእካ ማለት እዩ ጥዑይ ሰብ ተማኺርዎ ድማ ቻንስ ኣለካ ስለዚ ኣብቲ ፕሬዚደንትነት ክምረፅ ክዳሎ ከሎ ብዙሓት ጥዑያት ሰባት ኣብ ዙርዩ ነይሮም ብዙሕ ሰብ ድማ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ኣብ ሰብ እዚ በዓል እዚኦም ክሰምዕ ተጀሚሩ ምስ በዓል እዚኦም ክኸይድ ተጀሚሩ ተስፋ ኣለና ይብሉ ነይሮም ኩላቶም ቶም ተስፋ ዝነበረሎም ሰባት ቀስ በቀስ ተኣልዮም ካብ ጥቅኡ ምክንያቱ ንዓታቶም ከም ዘይሰምዕ ንዖም ክሰምዕ ስለ ዘይመረፀ እቶም ናይ ኩናትን ዕግርግርን ክመርፅ ስለ ዝጀመረ ጥልማት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣበይ ኢኻ ትሪኦ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሑ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ዘገድሶ ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ዳርጋ ኣብታ ኩርሲ ኮፍ ዘበለሱ እዩ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ክነዓቕ ዘይክእል ገጅፍ ሓገዝ ገይርዎ ኣብታ ኩርሲ ምስ ከደ ድሕሪ 2-3 ወርሒ ንኢሎን ማስክ እንታይ ይብሎ ነይሩ ኢሎን ማስክ ነዚ ሃገር ፍሉይ ፀጋ እዩ ብዘይ ኢሎን ማስክ እዚ ሃገር እዚ ሓንቲ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ይብል ነይሩ ሓቂ ድማ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ስፔስ ሬስ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ደምፅኦም ንሱ እዩ ካልእ ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብዕዳን ዕንዲዳን ተበሊዑ ዘሎ ንዑ ክድምሰልኩም እየ ኢሉ ለይቲ መዓልቲ ንጎይ ነይሩ ስርሑ ገዲፉ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ እናገበረ እንታይ ገይርዎ ክላ ባዕልካ ትፈልጥ ከይታለየልና ኢሉ 4 ትሪልዮን ዕዳ ክውስኸሉ እየ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኢልዎ ቻው ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢሎን ማስክ ዝኩሉ ዝነበረ ስራሕ በታቲኾም ክልቲኦም ፀላእቲ ኮይኖም ኣለዉ ነዚኣቶም ድማ ሕጂ ክሰምዕ ጀሚሩ ነቶም ኩናት ወረብ ኩናት ዝብሉ ዘለዉ ኢሎን ማስክ ኩናት ናይ ዩክሬን ወዳእ እዮም ዝብልዎ ነይሮም በዓል ኢሎን ማስክ ወዳእ እዚ ኩናት እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ውፃእ ካብኡ ኢራን ኩናት ኣይድልየካን ኣብ ኩሉ ሰላም ግባር ብሰላም እዩ ክነበር ይኽእል ምስ ቻይና እውን ተረዳዳእ ኩናት ኣይኮነ ዘድሊ ብልዎ ነይሮም ስለምንታይ በዓል ኢሎን ማስክ ቢዝነስ ፒፕል እዮም ኣብ ኩናት ረብሓ የብሎም ኣብ ሰላም እዮም ረብሓ ዘለዎም ስለዚ ኣገይን ምስ ኩላቶም ተባቲኹ ሕጂ እቶም ናይ ኩናትን ዘመርቲ ኩናትን እዮም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ we'll see what happens next. His entire presidency on toppling Ukraine and doing it quite handedly. And they made a major strategic mistake in thinking they could do that. And now he's had to commit his entire military to this operation. They've been at it 40 plus months. And the truth is they haven't made anywhere near the progress they wanted to make in rolling up this country after 3 plus years like this. And he doesn't have much to show for it, but he has a false narrative out there about how much progress he's making, and it's inevitable that Ukraine is going to fall. So what is actually the truth here? The truth is Putin has not given up at all in terms of his determination to take. Anyway, ሓፈሻ እቲ ዘረባ ተደጋጋሚ እዩ ፑቲን ሙሉእ ዩክሬን ወሲዱ ንኤውሮፓ ክወርር እዩ ዘሎ ዝብል ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ናይ ፑቲን መርገፂ ግን ብተደጋጋሚ ገሊፅሎም እዩ ኔቶ ዝበሃል ኣብ ዩክሬን ክመፅእ ቀይ መስመር እዩ ኔቶ ናይ ኩናት ኦርጋናይዜሽን እዩ ናብ ዩክሬን ዝመፅእ ዘሎ ድማ ንራሻ ንምቁፃር እዩ ስለዚ እዚ ኣይነፍቅድና ኢልዎም ለሚንዎም ተንበርኪኹ ለሚንዎም ፅሒፍሎም ኣብ መደሪ ኣብ ኮንፈረንስ ናቶም ኣብ 2008 ፅቡቅ ጌር ነጊርዎም ናብ ዩክሬን ገፁ ኔቶ ክመፃ ይንደልን ኢና ዩክሬን ኣካል ናይ ራሽያ ነይረ ቀደም ግን ሕጂ ናፃ ሃገር እያ ናፃ ኮይና ክትከይድ እያ ንደሊ ኔቶ እንተኣትዩ ግን ናፃ ኣይኮነትን እቲ ኔቶ ድማ ናብ ዩክሬን ክመፅእ ከሎ ንዓና ንምቁፃር ስለ ዝመፅእ ኢሎም እዚ ነገር እዚ ባዕልካ ትፈልጥ ሁ ኣር ዩ ኢሎም መስኻ መን ኢኻ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኔቶ እንትዛረብ ባዕልካ ትፈልጥ ምስሉ ኦኬ ከም እንድሕሪ ኮይኑ ደን ሽግርና ብዓባ ብሓይልና ክንፈትሕ ክንግደድ ኢና ኢሉ እቲ ኩነታት ጀሚሩ እዚ እቲ ኩነታት ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ግድል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣጋጢሞ ዘሎ ክኾን ከሎ ኣብቲ ካልኣይ ግድል እስከ ንሰገር ብፍላይ ነቲ ቤዝ ናቱ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ማለት እዩ How can people be expected to have faith in Trump if he won't release the Epstein files? እዚ ዘረባ እዚ ሓደ ካብቲ ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ መቃቂሉ ዘሎ ኢና ንብሎ ዘለና ኢሎን ማስክ ድማ እጅግ ገናይ ካምቹ ሰብሲቡ ሸጥ በዓንጣ ኢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኩናት ኣውጅሉ ኣሎ ኩናት ክውጅ ከሎ ዶናልድ ትራምፕን ኢሎን ማስክን ከነወዳድሮም ኣለና ገንዘብ ገለመለ ይኩንኩን ርእሲ ኢኻ ተወዳድር እዚ ናይ ርእሲ ኩናት እዩ ኢሎን ማስክ ድማ ርእሲ ኣለዎ ገንዘብ ኣለዎ ፅልዋ ኣለዎ ሰለስተ እዩ ዘለዎ እዚ ሰብ እዚ ርእሲ ማን ከምኡ ክወዳደር ይኽእል ፅልዋ 200 ሚልዮን ኣብ ኤክስትራ ፎሎወርስ ኣለዎ ሃብቲ the number 1 richest person ሰለስተ dangerous combinations ኢና ንርኢ ዘለና ሰለስተ ኣገዳሲ ገንዘብ ዘለዎ ሃብታም ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ፅልዋ የብሉን ፅልዋ እንተለውኻ ርእሲ ናቱ ድሩት ክኸውን ይኽእል ኣዲኹም ኣሎ ጀፍ ቤዞስ ናት ጀፍ ቤዞስ ማዓት ገንዘብ ኣሎ ፅልዋ ናቱ ግን ድሩት እዩ ኣዲኹም ኣሎ እዚ ግን ኩሉ እዩ ዘለዎ ፅልዋ ኣለዎ ገንዘብ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ርእሲ ኣለዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ
ገንዘብ ትሕትዩ ርእሲ ትሕትዩ ግን ፕሬዚደንት እዩ ዓብ ስልጣን ድማ ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከቢድ ይኸውን እታ ዶናልድ ትራምፕ ኣበይ ትሕብሞ ድማ ይፈልጥ ኢለን ማስክ ሓደ ፕሬዚደንት ከመይ ጌርካ ተኣምኖ እታ ዝዓበየት መብፃዓ ናቱ ነዚ ኤፕስቲን ፋይልስ ኤፕስቲን ዝበሃል ከታ ጀፍሪ ኤፕስቲን ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ክንሪኦ ኢና ሓደ ሃብታም ኮይኑ ንሶም ገልፁና ክንሪኦ ኢና by Elon Musk this afternoon gets at a serious question, prompted by MAGA fans, among others, after the Justice Department asserted in a memo that convicted sex offender and multimillionaire Jeffrey Epstein did not blackmail high-profile clients, was not murdered before he was found dead in his jail cell in 2019. Mystery was a lohom Jeffrey Epstein is bahal. Epstein tbahal daset nerato Epstein Island tbahal. Had haptam billionaires in Abreu, had the set nero, up to the set now to the ma, comes in a haptamat hotel law. أبو خمني خي بوليتيكيا تاتن حتى ما تنتريم زخدو تاقبر يوم كزخداو بتم دك تبعتي أو خدو خلو نأشدك نستيم سولم مساتن كدوكسون انجوي كقبر مالتي جي نأشدك نستيم سولم تدمه ولا ون الله يبلاو مساتن يدوكسو بعد بيل جيتس كلهم أبتلي استالو يوم زبالو دونالد ترامب ما حدا كابتا أب أمزلو مخانو إلى ماسك زي مسكري أكتر لا يتوب سباته زيهم سبازياتهم جبن سلو زخونه بولوفيل يبلو جبن يزي እዚ ገበን እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ዘረባ ይዝረብ ዛዕቡ ሃብታም ጥራይ ኮነ ነይሩ እዚ ናይ እስራኤል ስለያይ ነይሩ እንታይ ከዝገብር ነይሩ ከም ሓደ ሃብታም ኮይኑ ንሓደ ሃብታም ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ የምፅዎ ምሽ ኣብኡ ሽዑ ምስ ቆልዑ እቲ ገዛ ብምሉ ካሜራ ዘለዎ እዩ ይብሉ ሆቴል ናይቲ ናይዚ ኣብዚ ደሴት ዝነበረ ቦታ ካሜራ ኣለዎ ሕጂ ሓደ ሰብ ኣምፅኦም ምስ ደቂ ኣንስትዮ ከም ድሌት እንጆይ ከም ዝገብር ይገብርዎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ይስእልዎ እዩ ዝበሃል እቲ ስእሊ ድማ ስለያ ናይ እስራኤል ሞሳድ እዩ ዝጥቀመሉ ሽዑ እቲ ስእሊ ምስ ሓዘ ነቲ ፖለቲከኛ ወይ ሃብታም ኩሉ ግዜ እስራኤል ዝደለየቶ ከም ዝገብር ይገብርዎ እምብን ድሕሪ ኢልኸ እቲ ስእልታት እቲ ናብ ደገ ይወፅእ ስልጣኑ ጥራይ ዘይኮነ ሃብቱ ጥራይ ዘይኮነ እስር ቤት ከኣቱ ይኽእል ማለት እዩ ምስ እቲ ዕድመ ርክብ ስለ ዝገበረ እዚኣ ድማ ጌም እያ ነይራ ድሕሪ ክንደይ እዚ ሰብ እዚ ክፍለጥ ዝጀመረ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ እስር ቤት ምሳተወ ኣብ እስር ቤት ተቐቲሉ ፀኒሑ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሊስታ ናቱ ፋይል ናቱ ኣብቲ ዲኦጄ ዝብሎ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ዝብሎ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘሎን እታ ሓላፊት ናይቲ ዲኦጄ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበራ ድማ ኣብ ጣውላ ናተይ ኣሎ ኣነ ከምፃልኩም እየ ኢላቶም ነይራ ብዛዕባ እዚ ዝተገበረ መብፅዓ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ብኩሉ ከተሓዘልኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ኢሉ ጉድ ወፂዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዛዕባ እዚ ኣብ ካሜራ ለንቀነ ተሓቲቱ እንታይ ኢልዎም ካ ክንርኢ ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፖይንት ብላክ ኣብ ዝሓቲቱ ነይሩ ነቲ ኤፕስቲን ፋይል ዝበሃል ኣብ 2014 ሪሊዝ ክገብሮ ትኽእል ዲኻ ነቲ ፋይላት ናብ ህዝቢ ከተውፅኦ ትኽእል ዲኻ ኢሎም ስለዚ ትሕቶ ኤፕስቲን ፋይልስ ከተውፅኦ ትኽእል ዲኻ ኢሎም ረይወሱ እዚ ሓሶት እዩ ኣይ ገስ ኣይ ውድ ኣብቲ ሊስታ እሱሎ እዩ ዝበሃል እቲ ዘረባ ናቱ ግን ዘተኣማምን ኣይኮነን ክገብሮ እየ ክብል ግን ከምኡ እንድሕሪ ኢሉ ሰብ ክፈትዎ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ነይሩ እዩ ስለዚ እጅ ስምዖ Release the list. Seriously. ዝኻት ቫይስ ፕሬዚደንት ይስምዕዎ ኩሎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ነይሮም በዛ መብፅዓ እዚኣ እዮም ኣብቲ ስልጣን መፅኦም Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. Will you work with me on this issue so we know who worked with Jeffrey Epstein in building these sex trafficking rings? Absolutely, Senator. Child sex trafficking has no place in the United States of America. ዝኻት ሮሎም ካሽ ፓቴል ዝበሃል ናይቲ FBI ሓላፊ ገይርዎ ዘሎ እዩ ዳርጋ ኣብዛ ዝኸደ ፖድካስትን ኢንተርቪውን ነዚ ኤፕስቲን ፋይል ዝበሃል ሪሊዝ ክገብሮ ምዃኑ በቃ ንዑ ጥራይ ትዛረብ ነይሩ FBI ዳይሬክተር ኮይኑ ሕጂ ግን ነቲ ህዝቢ ናቱ ዓበ ትፅቢት ዝገበረሉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጠሊሞዎም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ We'll do everything, if confirmed as FBI director, to make sure the American public knows the full weight of what happened in the past and how we are going to countermand missing children and exploited children going forward. Just last week, the president's excellent pick for FBI Director Kash Patel vowed to work with me in releasing the Epstein records and breaking apart the trafficking rings that harm countless women and children across our country. The DOJ may be releasing the list of እዚኣ ድማ እታ ሕመረት ናይ ትኽእሉ እዩ ስለዚ ክገብርዎ ምዃኖም ኣፎም ከፊቶም ኩሉ እቲ መንግስቲ ምሉእ ብምሉእ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዩ እታ ኣብ መንጎ ዘላ ፓብ ቦንድያ ትበሃል ናይቲ ዲኦጄ ዝበሃል ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊት ናቱ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ዝመረፀ እያ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣብ ፎክስ መፅያ ዝተሓተተቶ ስምዑ ሕጂ
List of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. All this evidence is sitting in the Southern District of New York. Yep. So based on that, I gave them the deadline, Friday at 8, a truckload of evidence arrived. It's now in the possession of the FBI. Cash is going to get me and himself really a detailed report as to why all these documents and evidence have been withheld. It's a new administration. كم تريد لكم زيا أبتي ست أمس مزت أفوكس مزيا أبت أولاناتها مزيكم زلوا تدوكومنتات كله تي ليستا أب نرفيو أبناتا أولام أبيدا بتصحكم زلوا تزارم نيرا سلزي كل نجار كم زلوا ليستا خم زلون أبيدا خم زلون بتصحكم زلون تي FBI دايركتور كاشفتل دبالون بتصحوكم زلوا تزارم زلا زي ورح سلست أسرع حمشتني أب ورح شو عت زجات أمدما And everything's going to come out to the public. The public has a right to know. Americans have a right to know. I know the Attorney General has committed to releasing those files. I would defer you to the Department of Justice on her timeline, but when she's made a promise in the past, she has kept it, and I'm certain that she will in this case as well. Welcome back, everybody. 20 minutes to the top of the hour. Case closed. The Justice Department revealing Jeffrey Epstein died by suicide and insists there is no secret client list out there. Would you declassify the Epstein files? Wow. أبز مودة هذا أب جولاي أسرع مشان ما تايلهم إبستين أنا إبستين فايلز بحال كم زي يلن أتقول داي دما تعصيله ليستاز بحال يلن أتي جيفري إبستين دما نفسي قتيلو زقتله سبيلن كم زي عينت أب تاريخ المتر يفلتني يمزون زلوا كم زي عينت المت نبيز ناتكا حسيقة بلا غيرك حسوت أخوليسكا بمان كان بيت كان أخوليسكا يوم أبتا كورس بزبزحكا قد باي ليستا يلا ولا جن أفريت يلا نديهم ما يوردوا لا دونالد ترامب كما يجيروهم نتبيز ناتو well ታላ ግዜ ክምረጽ ኣይኮነን he doesn't care 4 ዓመት ወሲድሎ ድሕሪ ሕጂ መን ከይመርጾ ወላ ኣብቲ ምርጫ ንኻቱ እንትሕጋ ይፍቅደሉኒ ስለዚ the guy has played them very very well ዝበሃል ዘሎ ዝሕዝን እዩ ግን ኣብ ዝስምዕዎም እቶም ናቱ ደገፍቲ ዝነበሩ filtering and it's dishonesty. I'm not engaging him off the internet, but I give up. But it's so revealing. It's like, wait, I just voted against this. I voted against not just the argument, but the style of argument of the left, which is to not engage with the points that you make at all, to lie past them, ignore them, and instead attack your motive and your character. You're a racist. You know, you're getting paid by Russia. We moved seamlessly from that to like Mark Levin, who saying the exact same thing. You're a racist, you're anti-Semite, you're hanging around with Holocaust deniers. What? You're paid by a foreign country, Qatar, which I still find hilarious. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ሪፐብሊካንን ዲሞክራት ዝበሃል ከም ዘየለ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ፕራውድ ሪፐብሊካን ከም ምዃኑ መጠን ንዶናልድ ትራምፕ ዓብ ሓገዝ ዝገበረሉን ዓብ ደገፍ ዝነበሮን እዩ ስለዚ ሕጂ ንመጀመርያ ንናይ ኢራን ፕሬዚደንት ኢንተርቪው ክገብር ምስ ጀመረ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ስለ ዝተቃወመ እንታይ ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ዓሌታዊ እዩ ኣንጻር ኣይሁዳውያን እዩ ኣንጻር እስራኤል እዩ مالسي نأمريكا دقيف نربحنا أمريكا تطور نحريلك أنصار يهوداوين يخاطب بحالي مزول زلو أتي كأن زحرقة كخايلو كدمي ترامب ممتو everything ن يوكرين كوينات دي دقيفك ناي راشا بروباغانديس يخاطب بحالي تبايل سلزي كل التنتو كوينات جيجاي زبل زنبرة راشا زخفلتوي بروباغانديس ناتوي نابلو channelات يحسو نيرو نزل خنقير ناي ميديا فريدم لخنا مت سبات ناس حسابهم نخقلت ولو زغلو عدلات نخنا مسينا نا دونالد ترامب دقيفنان قسقسنالون ناي دونالد ترامب ادمنستريشن كم خطقام تجميرو دما ساكن دي تسفا خم زي بلت بوليتيكانات ناي يمزولو زلو it's true let's welcome to the real American politics مبزحتهم reality check يزقاطمهم زلو دونالد ترامب دما big time تصاويتلهم نخلو big time إيلون ماسك مليونات ገንዘብ ወሲዱ ተጻዊትሉ ነዚያቶም ድማ ኩሉ credibility ናቶም ኩሉ ትናቶም ተቀባልነት ወሲዱ ባዓታቶም ኣብታ ኩርሲ ኸይዱ ግድባይ ኢልዎም ብፍላይ ዛናይ ኤፕስቲን ፋይል ትበሃል ዘላ ናይ ብሓቂታ ተሕዝን ድራማ ኮይና ዘላ ምክንያቱ ነዚኣ ብቐሊሉ ክገብራይ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል እምነት ነይርዎም ኢሎን ማስክ ግን 3 ወርሒ ምስ መሰርሐ ሓደ ነገር ተረዲዎ ኣብቲ ኤፕስቲን ፋይል ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኣብኡ ከም ዘሎ ኣብኡ ከም ዝነበረ ግን ምስ እናተራየ ቪድዮ ናምፅልኩም ነይረ the guy had already ጽቡቕ ዕርክነት ነይሮ ምስ ኤፕስቲን ዝበሃል ዘሎ
So نقطة لابزي. For the record, of course, I've never taken a dollar from anybody. I don't even have investors, but whatever. But it's go to motive rather than engage with what you said. I saw this all coming a mile away. You did? Yeah, because I'm heartbroken to see it. Well, you should be. That's why you've been successful, because you're smart. Well, I mean, I've taken it's cost me a lot of personal problems, I can tell you that. But I remember, I believe it was right after October 7th, Bill Ackman and a lot of other prominent Wall Street financiers who are very pro-Israel. Bill Ackman's done a lot for our economy, sorry. Oh, that's right. I forgot. Locking down publicly traded corporations and then shorting them. That's Herbalife. It's capitalism. How are investors doing? I would just ask people to go and take a look at those books, but whatever. Let's take a look at Ackman. Very patriotic guy. He's done a lot for this country. So. انتايم زبل زلو بحفشا إذا كنا تزي من البات نعاقة نزي غازيتنيا تاكر كارلسون من البات نعاقة حدش كون خليقن إذا حدش هيكون نزبل زلو نوي حوات بفلاي دحر أكتوبر شوعات قنتاي نيرو شوعات ورح عسرت إسران سلستن تاجات يوم حماس إسرائيل هري مواتبه المستجمرة دحريو بزح نجاري تغيروا أتي ناي وول ستريت إنفسترز بعال بيل أكرمان زبالو إسرائيلويان مالتي أيهوداويان ببقول زلوا عبيت صلوتن هبتاماتن بدحر مجارجة نبزح نجار زت أمازوزو نبوليتيكا أمريكا دما بزح جنزب إنفستنا جبرو زت أمازوزو سبات نساتهم زجبرو وكنتات يوم زارب زلوا سلزي كندمنتاي نتي ناراتيف نتنجرات كنترول مقارنة أبنت سبات إسرائيل نتجبرو زلا قفعي تمارا يونيفرسيتي هارفارد زي جبنيو إسرائيل جبن تجبر على مزبلو نتون تمارا تجرمو رأي يهوديهم تبعهم نقوليهم سجيقهم نقوليهم سرح كم زي رغم جرمهم كم يلن شاد داون الجباب زجبروا تايم على جزي أب أمريكا مثلنا إذا رباية بالكان أنصار إسرائيل ولا بقرع مثل كان تتقايم كا مثل بالكان أمريكا إسرائيل تتقايم كا أب إسرائيل مثل تسين كا حراي إسرائيل ولا هجري أب هجرو أنصار نزخيت تتوقع بالخلي راني national security ناتيلو أمريكا وندر قين كا إسرائيل قداك من الكتاكاي جباني مثلا لك اختزارب نو أمريكا نا إسرائيل هجريا إذا إسرائيل دار تقايم كا أمريكا والمثل يبلكا حق لهم كم زبل إسرائيل تصرف سب مثل كل واحد يبلون زبل حق على أمريكا لهم من كم غير وقتهم بوليتيكينيات أمريكتيناي إسرائيل لوبي جروبز جزءهم لذي all sorts of problems يزلون كل عين الشجري قد يوم زلوا تيز أقام دماغ معتنا مع الكردوم جميل. Keep that in mind. Okay. Well, this patriotic American and a lot of these other pro-Israel billionaires were literally compiling lists of students who were protesting the Israeli government's response to October 7th. Many of these were American citizens, compiling lists and basically saying, don't ever hire these people, and circulating around the highest levels of Wall Street finance, of technology, getting people fired from law firms that they had just offers. Because they criticized America? Because they criticized Israel. What about America? And the civil rights administration, just to watch it get turned around. And again, بحفشة كل تجودنا إسرائيل يمدو توازلو إسرائيل كنا منتهي نت أمريكان سوسايتي نأمريكان بوليتيكا تقطعات خمسة لا كل تين ماجا أما أبناء ماجا تحبي زموزنا برد جفتنا إسرائيل نت سيستم توم ديمقراطس أبلاش يوم ميم قال ملنا أبلو زاربو زربرو معك الريزي كونس نت حواف نحنا بحق عرّلة ونبلوزنا برنا نعمز ميزوم ناتهم سبات أبت بوتانيتيهم كتوس لزدلين بر ناي أمريكا لو توصل لزدلين يكون مثلزي حجر ما دونالد ترامب سنتا مسمته يجهد على يمسول زلوا دونالد ترامب ذا عباس يقول دايز بتحاتي دملوس اسمه أمس. Did I just interrupt for a second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? Oh my God. ريوجي سب حجب زعبازي جيفري إبستين تزارب لهم زعبازي سبزي يلخلاقة تقولهم يفتنا له. Guess what زيادة ربازي يعني ما مليسهم أبرؤ قضية بيهم. مخنياتو this is a very important كل administration ناتو دما نازي كانت أبار مخاني له دمازة حجب على الخينو سب حجب زعبازي تزارب لهم سكو قدم تعالي قليلوس نقول إخا خمت بلهم بري. Oh my God, the guy is really ooh. That is unbelievable. Do you want to waste the time on it? Do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Sure. First, to back up on that, in February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I said, I was asked a question about the client list, and my response was, it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file, along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that.
Also to the tens of thousands of video, they turned out to be child porn downloaded by that disgusting Jeffrey Epstein. Child porn is what they were. Never going to be released, never going to see the light of day. To him being So كم تبلير لهم تايب لا تايب لا قد محجة عب انترفيو عب فوكس متيز بالكو تي فايل ليست عب اوفيسي له عب ديسك ناتي له تبر ريفيو الزبل كل درعنايو رييه ولا حنت ابو زد لي نبرن عب فايل ناتو زنبره ناي قلعو برونوغرافي عب كاب انترنت داونلود زغبرو ينيرو ولا حنتي فلوي نجر ريفيو كون زخل نجر يلن ስለዚህ ሸንኩም ደቀሱ ወያትብሎም ዳላን አሜሪካን ፓብሊክ ኦ ማይ ጋድ ኣብዚኣ ካብ ብዙሕ እምነት ነይርወት ማጋ በቃ እዚኣ ሓያልያ ተባዕያ ኩሉ ነገር ክትፈትሖያ ኢሎም እዮም ዝጀሃሩላ ነይሮም ምክንያቱ ብሎንድ ስለ ዝኾነት ፃዕዳ ንዖም ስለ ትመስል ናይ ብሓቂ እዮም ተስፋ ገይሮምላ ነይሮም ኮሪያል ስዒንኩም ኣለኹም ኣነ እኳ እንጆይ ይገብሮ ኣለኹ ከመይ ገይሮም ሃርት ብሮክን ይኾኑ ኣለዉ agent. I have no knowledge about that. We can get back to you on that. And the minute missing from the video, we released the video showing definitively the video was not conclusive, but the evidence prior to it was showing he committed suicide. And what was on that, there was a minute that was off the counter. And what we learned from Bureau of Prisons was every night, they redo that video. It's old from like 1999. So every night the video is reset and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release that as well, showing that a minute is missing every night. And that's it on Epstein. كم تبدل هذا ما تسبب ما بعلي نفس قتيلو سلازي زخوني يكون حبريت هاي يلا نبلو او ماي جاد زي نتي بيز ناتوم كومبليتلي انكسبتبل زربايزي سلازي كم دري زلنا دونالد ترامب كابتون بيز ناتو قص بقص كله ما يبلكم قص بقص كن ناتفاتحي قي كم زلو نعوز اقب يبلون كالاي ترميز قبر زلو دليتو غيرو كاتحاتات كوتي اب فايل ندحرالو نبعلو تحتات نسلو زلو هي escaping this thing and well let's CNN coverage قبرو تراين اسمع عبزي in fact had no client list. Despite the fact that the very same administration officials are now asserting there is no there, many of them were the ones ginning up the controversy before President Trump was reelected and while they were in office. The Justice Department memo, first obtained by Axios, also comes 1 month after the billionaire Tesla founder took to his platform X as his alliance with President Trump dissolved. Quote, time to drop the really big bomb. Trump is in the Epstein files. That is the real reason why they have not been made public, unquote. إلى ماسك دما نزق دايزي بقليلو كقد فخم زي دلي نزق دايزي تتعايزو خمزلون and this is going to create هذا عبي ناي نتفليكس فيلمين عن رزلنا حكنا مزراب أبريل تايم president مس حدا ذهبت من هاي تهجر كمان مع political organization بحدا قوين يسرح زنبرة بتحدا كتلام كله تطلع على ما دما spectacular كل زريو بمسات من جديد دونالد ترامب ማዕከላይ ጽፍሩ ነቶም ኦዲየንስ ናቱ ነቶም ደገፍቲ ናቱ ማዕከላይ ጽፍሩ ይውጻሉ ማለ ምክንያቱ there's nothing here ኪድሽንኩም ደቁስ ይብሎም አሎ እዚያ ድማ ትዋሕጠሎ ማይከነት ኩላቶም ቶም አነ ሚዲያ ፐርሶናሊቲ ኩሎም አይብልኝ ብዙሓት ካባቶም completely disappointed ኮይኖም እዮም በዚ ምክንያቱ ንዓታቶም ነቲ ሪፐብሊካን ቤዝ ዝዘረባዝ ኣገዳሲ ነይሩ እቶም ሃብታማትን ብድሕሪ መጋረጃን ሕጊ ዘይምልከቶም ዝነበረ ሰባት በዓል ቢል ጌትስ በዓል ኦባማ ኣብዚ ሊስት እዚኦም ዘለው ኩላቶም እዚኣቶም accountability خጋጥሙ ማለው ናበሉ ነዊሕ እዮም ተመሲጦም ነይሮም guess what ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ኮይኑ ፕሬዚደንት ናትካ ብፍላይ ብዛዕባ ምንዝርና ድሕሪ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ገለገለ ኣለዎ ኣብዚ ወላ ሶሪ ንኽነቅፍ ኢለ ይኮንኩን ካብዚ ናይ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ኣለው ንዶናልድ ትራምፕ ከም ቅዱስ ከቕርቡልካ ዝፍትኑ I mean በይናይ መለክዒ ኢኻ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ቅዱስ ከተቕርቦ ትፍትን ሓደ ሰለስተ ግዜ ተመርሒ ኢለ ሰብ እዚ ሰለስተ ሓዳር በፅሒ ሎ ሰብ ዝፈልጦ ጥራይ ድብለኩም ማለት መይተኖ ወይ ገለገለ ይኮነን and he has the right he's a billionaire and ዶናልድ ትራምፕ ግን ሓደ ብዕሉቅ ሰብ ዝነበረ እዩ nothing ምስ መንፈሳዊ ከምዚ ቅዱስ መጽሓፍ ገይሮም ይሰብኩሉ ገለመለ ከምዚ ቅዱስ ክገብርዎ እቶም ኢቫንጀሊካል ቸርች ዝበሃሉ ኣለዉ ፖለቲካ እንዴት ሃይማኖት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ልኡኽ ገይሮም እዮም ክቐርፅዎ ዝፍትኑ ዶናልድ ትራምፕ give me a break እዛ ብዙ ኮንድሩ የለን ኣብ ቅድሜና እዩ ዘሎ እዚ ምስ ኣምላኽ ዘተሓዝ የብሉን if any ካብ ናብ ኣምላኽ ናብ ሰይጣን ይቐርብ ሕጂ ድማ ንሪኦ ኣለና ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ቦምባታት ክቐብለኩም እንታይ ክበካኒ ነተንያሁ ክብል ዝውዕል ዘሎ እዩ በናይ መልእክቲ ኢኻ ኣሎ ሓደ ገለገለ ሰባት ይርየ ከምዚ ናይ ኣምላኽ ልኡኽ ንክርስትና ካብ ድሕኒ ኢሉ ዝመፀ ገለ ገይሮም ዝጠቕስዎ ኣብቲ ግዜ ምርጫውን ትሪኦ ኢኻ በቃ ቅዱስ መፅሓፍ ሒዙ ከምዚ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣክት ይገብር ስኻ ተዋሳይ እንድዩ ድራማ እንዲ ህይወቱ
ناي بحكي زمزمزو مبر دونالد ترامب داتاي مالت نسباي تفردني خاكن أنا فتوي لكم ناي درامايو دونالد ترامب يسألوني من عير بحنيقة حق نمزراب من خالق كم دليتكم كتسألوا تقولوا أنا سي إنفستر سلزقون كدونالد ترامب من إنفستمنت سبيو بفلوتي كان تدير بحب قطة بس يربحنيو دونالد ترامب كما تصير ما بريك دل نيرة تز مسؤول علامات هذا ما يقبر له كم إيرترا وأنتو خين كذا ما يلقوا عندك زي ناي دراما سب سلزقون إيرترا عرفت تركب تخلي أب زي أب عين زين تزي ودي عرفت تركب تخلي كم هاجر مالك سو أكل دراماتاتو سلزلو بحفشة الزن ريوز لنا كنتات ناي بحكي زجر من زدن سون كنتاتيو برجين هاي زي درامازي نكقتل سقيلنا هنرينا كالز جبر رجال يلن أمريكا ناي دراما بوتايو هوليوود أبعدهم يزلو ولا تبوليتيكا ناتون نفس زغالة بوليتيكا. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. We have all of the things. Are you still talking about the memo today by a New York Post reporter, and he expressed indignation. We have this week. And the reason people are talking about this guy is because people serving in the highest levels of your administration have been talking about this guy for years and talking about how the Epstein list needs to be released. Here's then Republican vice presidential nominee J.D. Vance in October 2024. Everybody in politics has a vice that's much worse than alcoholism, is the way that I put it. On a podcast just over a year before he became FBI. Largest scale pederast in human history. Simple, because of who's on that list. Dan Bongino, a former Secret Service agent turned right-wing podcaster, is now the FBI deputy director. Here he is on his show in February. He was named deputy director just a few weeks later. I'm not ever going to let this story go because of what I heard from a source about Bill Clinton on a plane with Jeffrey Epstein. I'm not letting it go ever. Ever. Bill Clinton's spokesperson released a statement in 2019 saying that the former president, quote, knows nothing about the terrible crimes we trafficking or have. Disturbing. We have flight logs, we have information, names that will. Attorney General Biden invited a slew of conservative MAGA influencers to the White House, purporting to give them a first look. That attorney, you don't know it. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there, because there's a lot of phony stuff with that whole world. So what's really going on here? I mean, what's really going on? Well, experts such as our friend Julie Brown from the Miami Herald, who's been covering Epstein, flying on that information that could well containing thousands of victims in Mexico to be released. People involved, as I've told you. Who raped the revolution? This is we just really don't know. So we'll hear. Their body. She's a disgrace. So what do you hear when you hear this? I mean, big decision. So total question about is there really no there there? كم رياضة لنا دراما قطالي. So I think it's going to be very very interesting clown show يبلوه but it is what it is. أمريكا بعد دراما لا نحن دمانة دراما كم هوليوود غيرنا انترتين كن قبرينا زلنا نايلو مارسي أبزغ ودالكم كفتنين ويحلا لايك قبرو شير قبرو ريتهم هبو كم وتر دما قال نجار محل رغيبكم كنت أسفا قبر أبكال أسرح حساب نرغب تصبغي من لكم تشاو